Nyuma y'impinduka zakozwe n'igitangazamakuru cya Radio 10 ku banyamakuru bakora ikiganiro cy'imikino gikunzwe kurusha ibindi mu Rwanda cyitwa Urukiko, byatumye Kazungu Claver watashye imitima ya benshi mu busesenguzi n'amateka muri siporo asezera ku kazi ke. Urukiko rwa Radio 10 nicyo kiganiro cy'imikino gikunzwe na benshi mu Rwanda kuko cyumvwaga n'ingeri zitandukanye kandi ahantu hatandukanye kubera inkuru zivugwa muri iki kiganiro gikorwa amasaha 3. Iki kiganiro cyakorwaga n'abanyamakuru b'inzobere bayobowe na Sam Karenzi, Kalisa Bruno Taifa, Kazungu Claver ndetse na Axel Horaho. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 3 Kamena 2021 nibwo byamenyekanye ko ubuyobozi bwa Radio 10 bwakoze impinduka ku banyamakuru bakoraga iki kiganiro cy'urukiko. Sam Karenzi wari uhagarariye igisata cy'imikino kuri Radio 10 yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi wa Radio 10. Directeur Kalisa Bruno Taifa wakoraga ikiganiro urukiko yimuriwe mu kiganiro cy'imikino kiba ku mugoroba cyitwa Ten Zone. Jado Max wakoraga muri Ten Zone yimurirwa mu rukiko. Nk'uko abanyamakuru babishimangiye mu kiganiro urukiko cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Kamena 2021, izi mpinduka zizatangira kubahirizwa guhera tariki ya 2 Nyakanga 2021, aho iki kiganiro urukiko kizajya gikorwa na Axel Horaho na Jado Max ndetse n'undi munyamakuru umwe utaratoranywa mu basanzwe muri iki gitangazamakuru. Nyuma y'izi mpinduka, Kazungu Claver wari uri muri iki kiganiro cy'urukiko yatangaje ko atazakomeza gukora kuri iki gitangazamakuru kuko yamaze kwandika ibaruwa isezera akazi nyuma yo gutandukanya na bagenzi be bari bamaranye umwaka urenga bakorana. Mu kiganiro urukiko cyo kuri wa gatanu, Kazungu yagize ati sinzi niba nzahaguma, gusa ntabwo nzakomeza gukora urukiko. Izindi mpinduka zikozwe ku banyamakuru bakoraga ikiganiro urukiko nyuma y'igihe kitari gito bari ku gitutu cy'abashegeshwe n'inkuru zatambukaga muri iki kiganiro. Bivugwa ko ubuyobozi bw'iki gitangazamakuru nabwo bwabisabwe n'abayobozi ba Minisiteri ya Siporo kubera ko iki kiganiro hari ibyo kitubahiriza ariko nta makuru abyemeza aratangazwa. Ikiganiro urukiko cyatangiye gutambuka kuri Radio 10 muri 2020 gikorwa n'abanyamakuru bashya bose bahuriye ku gitangazamakuru bavuye ahandi bazana umuvuno utandukanye n'uwari umenyerewe mu bindi biganiro by'imikino bitandukanye. Kugeza ubu ngubu bakaba bivugwa ko abanyamakuru bose nta n'umwe bashobora kuba bagiye kubivamo, aho Bruno Taifa we yanatebyaga avuga ati ubu ngiye kujya mvuga amakuru ya Manchester, ati ntabwo ibi bisanzwe. Ikiganiro cy'imikino cya Mukondo kuri Radio 10 cyari kizwi nk'urukiko rw'imikino kiri mu minsi yacyo ya nyuma. Abanyamakuru bagikoraga bamaze guhabwa izindi nshingano kuri radio. Urukiko rw'imikino ni ikiganiro gikunzwe na benshi mu Rwanda bitewe n'abanyamakuru bagikoraga uburyo bavugagamo amakuru y'imikino badaca ku ruhande. Iki kiganiro cyatambukaga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu guhera saa 4 kugeza saa 7 gikorwa n'abanyamakuru yaba Kazungu Claver, Bruno Taifa na Horaho Axel na Sam Karenzi. Iki kiganiro cyatangiye mu mpera za 2020. Ku mugoroba w'ejo nibwo hagiye hacicikana amakuru twabagejejeho. Ni kenshi iki kiganiro cyagiye kiregwa n'abanyamakuru bacyo bakitaba bitewe n'ibyo batangaje. Kimwe mu byamenyekanye cyane kikagera no mu manza ni ikibazo cya Sam Karenzi na Munyakazi Sadat wigeze kuyobora Rayon Sport. Mu kiganiro urukiko rw'imikino uyu munsi bagiye bagaragaza ko habaye inshingano zigiye zitandukanye, ariko abenshi bagiye bakurikira nuko bamwe muri abo nta n'ubwo hari ubwo batazongera kugaragara muri iki kiganiro. Nubwo ibi bibaye ariko abenshi iki kiganiro cyari gikunzwe kurusha ibindi. Abakinnyi 10 bo guhanga amaso mu mikino y'igikombe cy'Iburayi iteganyijwe muri uku kwezi kuva tariki ya 11 Kamena kugeza 11 Nyakanga 2021 hateganyijwe imikino y'igikombe cy'Iburayi kizabera mu mijyi isaga 11. Ibihugu bigera kuri 24 biri mu matsinda 6 byakoze ku ntwaro zose z'abakinnyi bagomba kwigaragaza ndetse bagahesha ishema ibihugu bakomokamo. Tugiye kurebera hamwe abakinnyi 10 bagomba kwitegwa muri iyi mikino, dore ko bamwe bazaba bagenderwaho muri iyi mikino. Uwa mbere ni Romelu Lukaku rutahizamu Umubirigi, niwe watowe nk'umukinnyi mwiza muri shampiyona y'Ubutaliyani. Byitezwe ko ari uzaba uhetse igihugu cye nyuma y'aho Eden Hazard agaragaje urwego ruri hasi muri uyu mwaka w'imikino. Uwa kabiri ni Manuel Locatelli, Ubutaliyani ugiye kujya mu mikino y'Iburayi bumaze imikino 25 budatsindwa. Locatelli ukina mu kibuga hagati muri shampiyona y'Iburayi yose ku mwanya wa 5 mu bakinnyi bafite pasi nyinshi kugeza ku 2749. Robert Mancini ni umwe mu bakinnyi agendeho ndetse yiteze ko azamufasha kuko nawe azaba ashaka kwigaragaza. CR7 Cristiano Ronaldo kapiteni wa Portugal niwe ubitse iki gikombe ubwo yatsindaga Ubufaransa muri 2016, ariko uyu mukino akaba atarawurangije kuko yavuyemo ku munota 25, ariko ntiyacika intege kuko yagumye gukora no hanze y'ikibuga. Ku myaka ya 36 y'amavuko, Ronaldo arashaka kwisubiza kino gikombe kandi ari mu kibuga ndetse agakuraho agahigo k'umukinnyi ufite ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu. Ronaldo watsinze ibitego 29 muri Serie A isi yose nk'uko bisanzwe izaba imuhanze amaso.
Karim Benzema nyuma y'imyaka 6 ahagaritswe mu ikipe y'igihugu. Benzema yambariye urugamba aho agomba kuza kwerekana icyo ashoboye nk'umwe mu bakinnyi Ubufaransa bwari bumbuye ubuhanga mu gutsinda. Kuba umukinnyi uhozaho nibyo abantu biteze kuri uyu rutahizamu uzaba uyoboye ubusatirizi bw'Ubufaransa. Ku mwanya wa 5 turahasanga Lorenzo Insigne. Nyuma yo gusiba igikombe cy'isi cya 2018, Lorenzo yongeye kugaruka mu ikipe y'Abataliyani kuva ubwo yaribwaga n'umutima mu mikino wa 1/4 cya Euro cya 2016. Rutahizamu wa Napoli yashoje shampiyona afite ibitego 19 harimo penaliti 7 ndetse na kufu rimwe. Byitezwe ko ari we uzanafasha iyi kipe ye nubwo Napoli yagiye ayifasha mu buryo butandukanye ndetse amakufu agenda agatsinda. Byiteze ko ari we uzabanza mu kibuga ubwo Ubutaliyani buzaba bufungura irushanwa ryo kwakira Turkiya. Robert Lewandowski usibye kuba amaze gukora amateka mu Budage, Pologne yiteguye kugira ikikora i Burayi imbere rutahizamu wayo asezera kuri ruhago. Lewandowski utarahiriwe n'ikipe y'igihugu ye agatangaza ko iki ari cyo gihe ngo agire icyo amarira amakipe ye mu ikipe y'igihugu. Ikipe ya Bayern Munich uyu mwaka yitsinda ibitego 41. Abantu benshi bamuhanze amaso bibaza ko niba ibitego yazabigabanyiriza no mu kipe y'igihugu cye. Thomas Müller nyuma y'aho Ubudage busezerewe nabi mu mikino y'igikombe cy'isi cya 2018, Müller yahise acika intege gusa nkaho avuye mu ikipe y'igihugu kuko yongeye guhamagarwa. Yaherukaga gukinira Ubudage muri 2018. Abadage bari kubaka ikiragano gishya, ntago bahagaze neza ariko bafite icyizere ko mufite ibitego 11 by'imipira ivamo ibitego igera kuri 10 ari we uzanabera umurengezi. Iki gikombe cy'isi kizaba ari icya gatatu uyu mugabo agiye gukina nyuma ya 2012-2016. Kylian Mbappe agiye kujya muri iyi mikino ari kumwe n'abakinnyi bari gushakishwa n'amakipe atandukanye ndetse mbere na mbere bigomba gutuma akora cyane amateka meza afite mu gikombe cy'isi cya 2018. Mbappe yiteguye kubaka izina mu gikombe cy'Uburayi. Jadon Sancho nubwo yasibye imikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi, Sancho ari mu biganza by'igihugu cye ndetse agomba kwemeza Uburayi ko ari umukinnyi wo kwibazwaho. Amaze gukinira imikino 7 gusa ikipe y'igihugu cye. Abenshi babona ko ari nacyo gihe ngo ashyire ibirenge mu gihugu cye kandi ari umukinnyi ugenderwaho usibye Messi ibitego 43 na Thomas Müller 48. Nta mukinnyi urusha imipira myinshi ivamo ibitego mu myaka 2 itambutse afite imipira 41. Frank de Jong w'Ubuholandi ufite ateka atari meza muri imikino aho muri umukino mu matsinda bikubitiraho ko no mu mukino wa 6 ananiwe kuyitabira kuva ubwo bahise bubaka ikipe y'abayinsinzi. Muri abo bakinnyi twavuga Frank de Jong w'Ubuholandi bwahari kuyobora mu hagati nubwo ikipe iyi ya gatatu muri La Liga. De Jong yabaye umwe mu bakinnyi beza. Ronald Koeman yabaye kandi umukinnyi wa kabiri wakinnye iminota myinshi muri La Liga igera kuri 3,159. Kugeza ubu abo bakinnyi bose ntibahanzwe amaso kugaragaza ubushobozi bwabo mu ikipe z'ibihugu zabo barimo gukinira kugeza ubu ngubu, nubwo abenshi bakomeje kwibaza ahazaza ha bamwe mu bakinnyi bari bakuze amakipe yabo azagenderaho ariko bidateye kabiri. Aya makipe aha benshi nka Trent Arnold yavunitse bigoye ko azagaragara mu ikipe y'Ubwongereza. Diane Tumutonesha asobanura ati impamvu Dream Team Football Academy itegura amasomo y'abatoza. Tumutonesha Diane umuyobozi wa Managing Director wa Dream Academy Football avuga ko amahugurwa bategura yagenewe abatoza biri mu murongo wa gahunda ya Minisiteri ya Siporo, bityo bibari ugutanga umusanzu kuri iyi gahunda. Dream Team Academy irero ry'umupira w'amaguru rikomeje ibikorwa byo guhugura abatoza 20 basanzwe mu kazi ko gutoza abana hirya no hino mu gihugu. Aba batoza batangiye amahugurwa tariki ya 1 Kamena 2021 ku cyicaro cy'irerero kiri ku Kicukiro. Tumutonesha Diane wize amasomo y'imicungire ya sport management mu gihugu cy'Ubudage muri 2019 ndetse kuri ubu akaba ari kwiga icyiciro cyisumbuyeho masters degree. Niwe ufite iki gikorwa mu nshingano kuko Dream Academy Football ayoboye ariyo zingiro rya byose mu Rwanda. Haraba marerero menshi y'umupira w'amaguru ariko akenshi usanga uretse gutoza abana gukina nta bindi bikorwa bibaranga mu bundi buryo. Kuri Dream Academy Football rero bavuga ko basomye inyandiko ya Minisiteri ya Siporo icyerekezo cy'imigenzereze ya gahunda za siporo 2017 kugeza 2024, Sector Strategic Plan of Ministry of Sport 2017 to 2014. Bakabona ko ku rutonde rw'ibibazo siporo y'u Rwanda ifite kimwe mu bibazo by'ingutu ari ukugira abantu bake mu bumenyi mu mibare, bityo Dream Football Academy ikabitegura
aya mahugurwa kugira ngo izibe icyuho cyangwa itange umusanzu mu gusubiza iki kibazo. Impamvu dutanga yariya mahugurwa ni uko mu nyandiko ya Minisiteri ya Siporo icyerekezo cy'imigenzereze ya gahunda ya 2017-2024 sector the strategic plan of Ministry of Sport 2017-2024 ku rutonde rw'ibanze rwa siporo ifite havugwamo ko siporo y'u Rwanda kimwe mu bibazo by'ingutu ifite ari ukugira abantu bake mu bumenyi no mu mibare bityo Dream Football Academy ikaba itegura aya mahugurwa kugira ngo izibe icyuho tumutoneshe. Uretse gutanga amahugurwa ku batoza muri gahunda irambye yo gutanga umusanzu muri gahunda ya Minisiteri ya Siporo, Dream Team Academy bagira ibindi bikorwa bitandukanye: gutanga abatoza mu mashuri ya leta n'ayigenga, irushanwa rya Dream Team Football Academy, gutegura irushanwa rya Dream Team Football Academy Junior League 4, ubukangurambaga iyamamazabikorwa bya Dream Team Football Academy, gutanga amahugurwa y'ubuzima busanzwe ku bakinnyi bikorwa nk'umwuga abahungu n'abakobwa, gutegura ingendo shuri ku mupira w'amaguru yaba mu Rwanda no hanze yarwo, gutegura imishinga y'iterambere rya siporo, ubucuruzi bunyuze muri siporo, gutegura imishinga yatuma siporo ibona abafatanyabikorwa n'abaterankunga, gutegura amahugurwa y'abatoza bakiri gutangira umwuga, amasomo y'igihe gito mu bashaka kwiga imicungire ya siporo, gutegura amarushanwa y'umupira w'amaguru mu kigo n'amashuri yigenga. Mu musaruro w'ibyagezweho na Dream Team Football Academy mu gutoza abana mu mupira w'amaguru ni uko kugeza ubu bafite abakinnyi bakina mu cyiciro cya mbere mu Rwanda mu mupira w'amaguru barimo Mugisha Gilbert wa Rayon Sport, Ndayishimiye Antoine Dominique wa Police, Ishimwe Saleh wa Kiyovu Sport na Ishimwe Keve. Aya mahugurwa rero arareba abatoza b'imbere mu gihugu ariko kuba ku nshuro ari guhuza abatoza 20 barimo umukobwa umwe. Yatangiye ku ya 2 tariki ya 1 Kamena 2021 akaba azasozwa kuri wa 5 tariki ya 4 Kamena 2021.